Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Halo Jihun. Halo. Jihun pakai barungan apa? Hitam. Wah, barungan hitam guys. Jihun kuat. Wah, kuat tara. Yo dipakai Jihun yo. Wih. Muni guys. Ya mas ya Jihun. Itu. Wah, dicekeli barung ini guys. Waduh. Wih. Iya ada Mas Iqbal, Mas Zani, Mas Dapa, dan Mas Bagus. Sesek. Pakai apa Mas? Macan. Wah, pakai macan guys. Ini pakai macan. Terus Mas Dava. Wah, buntut macan ini buntutnya. Waduh. Terus Mas Zenit. Halo guys. Pakai apa? Ulo. Ulo guys. Terus Mas Iqbal pakai apa? Pakai singa. Wah, singa. Ya saiki Mas Dapa karo Mas Bagus. Niku. Yo wes. Gintanan, Mbak. Iki buri kura gintanan iki, Be. Engko. Lah bariki wis kok lho. Meh kok. Emoh kok. Mohan. Saya terima iku. Aku mau kon. Yo saiki Mas Iqbal. Cilek. Jejer mare. Menang kita melakukan. Sandangane rase. Ayo le. Le.
Yo wes yo Mas Iqbal. Wes. Yo sekarang Mas Yanip. Wes yo Mas Yanip. Ayo Jiun. Oke deh, terima kasih telah video ini. Jangan lupa